ایوار باش بینرین هجاب خوشتوی بینرین بادینان صد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارک و دیموی گشت نفی کدو جگوی پیشکش کردن برنامه هوا ایوارا بادینان بود ریشه دان پروژان بورین ایوارا بادینان کم بو هواین برس پیشکش کری میوان خلق و افروکای زور برس ما مستای زور هجا ما مستای نوزاد مجید سلیمان ریفبریا پاسپورت آن الپارز که دهوکی بابت می افروکدی الامبیشن ریفبری دیارک ده بابت ما چبید بابت ما دیگری دای بیتن ریفبریا پاسپورت و هم دست بیکی دیو کو پناسه اگ دینه سر پاسپورت کو بینر و حوالاتی مبزانید که پاسپورت چه تشته گرنگ یا پاسپورت چه داید چند فر همی کسا پاسپورت هبید یان ما فی همی کسا پاسپورت هبیتن یان جی نخیر بیتن هنده کسین ام بیجین دست نشان کری پاسپورت هبید دی بحثین دیجی که این هبونا گلک یان ام بیجین چند جورک ایک دو سین پاسپورت که اف بوچی اف جورین پاسپورت هنه دی بحثی هوی چند دیجی که این که او کسین بیتن گلکا حسب کن امی بحثی جیب که این اوین پاسپورتین خوب برزکرین یان چو بیتا والاتا که دی پریفه برزکر بیت یان هر اگر اکید بی زوربه و برادر از زانن اوین چنه والاتا چه پریکین جدا جدا که چل پاسپورتت خود کن و چوا برزد بیت اف پاسپورت یان حتی اتمال داد چوا بدیلی به پاسپورتی چیه چوا اف مروفه دی بیتا و خدانه به پاسپورتی هجماره که دیش یا بسیارین وکیوانا آنه یا خودی دیدگل مامستای زور برس هنه گفتگو کرن هنین برزی شمپریوان جماره بین سرشاشا مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابت یار پرسیاره های بید دیگه هیتا مامستای دست بگی تو گلب خیراتی سر چاوا افرو بو ایوارا بادینا سپاسی هواتی زور سپاس هری ساوی مامستا مدویتن بینر بزانن بیت هر یکش مبزانید ویتن وقتی خول مالا خودر که ویتن ویت وی جنس یک به بید ویت وی هاو یک به بید بو چی بر هکر سایترک زالگه هک بیجیت منو حتی دیمای امی بس این دیشی که این پاسپورت چند آگرنگه وکی وی جنسیه آگرنگه وکی وی هاویه کی آگرنگه کو ام بیشتر بیشتر مروی اوه فلان کس کره فلان کسیه گرنگ یا پاسپورت چه بو هر تاکیت نواجواکی دا بله پاسپورت او بلگنامه او بو ولاته که دی بده بکار اینان یعنی دولت به پاسپورت در تخت البن استناد سر هنده بلگنامه ناف دولتی دا بس بو ولاته دی بده بکار اینان یعنی بو در وی ولاتی ویت هبت یعنی چه تشدینه بس او کوپی بشته در وی ولاتی اما داخلی ولاتی دا پاسپورت هبون و نبوناوی چنکو بله وکو بلگه هر چنکی پاسپورت استنادت که سر جنسی و جنسی عراقیه یعنی همی او معلومات ناف وانا دا یسر پاسپورت یسر پاسپورت هاتی نکوم کرن بلگه که رسمیه زور جانا بلگه که رسمیه اما ما بحثی هندی کو گرنگیا پاسپورت و هبونا پاسپورت تنی بو هندی کو اف کابره اف کسلوی ولاتی بو ولاتی دی بچیت بجنسیه ناچیت بله اوه دی پاسپورت اگه چیت کو اوه یا حکومت یان ام بشین حکومت ولاتی درخست گلک جارا دی ام بشین بر درگه ریفبریا پاسپورت راچی تو دی بینی گلک خلق الویریه ازدحام که زور حقیقت سرسری هوا درست بوده و بیتن حتی هواری جی مروف گلک جارا و ازدحام بینید دوامت فرمیده خلاص جیبن از خوشا هنده من گلک جارا هیدی دی دوامت فرمید خلاص بون جیویری هر ازدحام ام نزانین یعنی اف ازدحام بوچی چید بید سرداری کردنت گل خلقی یان بوچی اف ازدحام چید بید و سر را ازدحامه هین چاوا دیوه کن که اف خلقه وقتی تیتا دفعه چید مرتاح بید هست پندینه کت کوی هات یا جهه کی او جهه نجهه بی بیتن بله هلبته زانن اف ریدانه چه بوین عراقی کو مثل نزیکی دوه که بو اف جمارا زیده یا آوارات گلک تأثیر کری کو اف قربالغل دف ما چه بدن چونکی ریوبری یا پاسپورت دوه که ایکمی ریوبری بو سر مستوى عراقی کو سرا نهیلای السال 2011 هیوا پنج بله جدول نما یعنی هر ایکت هاتی بسرا دابخو پاسپورت دریخت سر چه اساس او سرايا ام بيجين نما يعني هوا تشكر كو سرا نمينيد طبعا جهدك جالك مازن بهمتا کارمندت ریوبری پاسپورت دوگه چونکی دو شفتا دوام کردن و شفت سیج بشف او شفت بشف مراجع ندیدن بس شیان و وصیانا خو و انتاج هبت يعني اكامين ریوبری سر مستوى عراقي کو سرا نهلت اموين زور باش هندي چكن كو ازدحام خلقي وانا كتن دلگراني لدف خلقي چي بچنكو ما قوتي مادام قال خلقي طبيعي هر بيتا خبصات اويت انا بيت هر بيتا هكر خوب بيتن سرداني بكت كا پاسپورت در كفت يان اوي سرداريك بيت جنابتا كرم كر يعني كابرا كلمي سلحاطي و آوارا و حتى ديما هر اك زمانك
حتی زارا وکه این چه وادی وکه این که اوه همی اتمرتاع بنده مثلا دانا ویری بکن سر رای سه شفتاج یعنی دوامی بکن. بله یا صناهی نبو چونکی خلقی دهو که خوجه دهو که حقیقای کو بیجن بوچی ام گلک گیرو ببین حقی مایا اف ریوبریه و مایا و خلقی دیجی آواره لقومین اوجی دوید ام سردگی یعنی که ام کردید بجین بین نالو بزماره یاره ما برنامه خودانا بوی که ام یعنی هر دو لایا رازی کن 100 کس بو آواره روزانه و اویدی بو خوجه دهو که آخر چونکی رژه آوارا زوره او 100 کسه ام نچار بوین ببینه جدول سرا یعنی جاره کادی او سرا بینی که هم گوید اما اولی که نهلا جاره کادی پشتی وان ریدانا وی غیرانه و ام بجین وی کارساتین چه بود بو خوجه دو که سرانینه یعنی چونکی مشیان تین حتی اگر شبکه یا درست بچه اگر تکنیکی یعنی شبکه یا درست بچه مشکله نبن 700 حتی 750 روزه ام پریوه ببین اوه خوجه این پارزگه ها دهوگی بله بس چونکی گلک آریشیت فنی نوکیت شبکه ده هنج بر گلک اگر اکو او سرور و جهت خزنه یل بغداد تجیبون چونکی همی عراق تابعی بغداد یا ولی هاتی کو شبکه بيت راستاندن هند آریشت فنی چه بن اوه یا بویا اگری هند کو درگرانی بو حولاتیش چه بد چونکی شوراوی ده تأخیر بد اگه سیستم نما ام نشین بو چه بکن اگر سیستم هبت ما چه آریشنینن و سیستم مجی می وصایت چه کری کو خلق درگران نبد یعنی ناوصیت شولوی روزانه اف سیستماتی در راوستاندن اف شبکه کو جناب تلید بیجی تی در راوستاندن یعنی اف جاری ام بیشین تک تکه اف رو در راوستید بلکو ده روز دینا راوستید نوکه ابویا روزانه یعنی معدل ساعتك حتی 2 ساعت شبکه چت روزانه اف اگر هندی کو ام بیشین ازدحام زیدل سر هيا نه یا دهو کپتنه نه یا سرانسری عراقی باش خلق دی گازنده کتن بوچی افریف بریه حتی ویگاوی سرب عراقی ویا مثلا بوچی سرب حریم وینه ما پارلمان خوی حکومت خوی سروکاتی خوی بوچی اف جیوه کی هر ریف بریه کادی سرب وزارت کا معین و نبو کو تابع حول را پایتخت بایا مثلا آخر پاسپورت ناسنامه امن ولاتین یعنی جبر هنده بله نظام فدرالی دیان هر نظام کادی و حکمت مرکزی و پاسپورت در بخد یعنی همشین بیشن حوالاتی هکر ولات چه بو هکر بو دولت و حالی امجی دی وگر نوسر حولی را خواه پایتخت اکی تو صحیح از ناخدی ما مصد جنابی ده بحثین دید که این روژه 700 کسیت خوجهت پارزگه ها دهو که امت ماشینین امت شین ماشینین اگر شبکه درست اگر شبکه درست بجوان 750 ام صدا اکی دیجی ناقص کن بو آوارا زور جانه امی بیجین 500 ام دی جیب ریوه بین هکر شبکه درست ام شین اگر شبکه درست نبجی آخر ویا با بله ساعت 6 ایواری ام مینین زور جانه ام دیشین پروه بین ویا با حتی ویگاوی چند جاره خلکی دهو که پاسپورت در خزبانه هکر ام روژه هکر کیمی شبکه درست بیت ام 500 کساله ام بشین دین سر و راه ریکی نکش 9 میلیون پتر پاسپورت ما در خستین هیوا شباط سال 2010 و حتی نک اما بو خوجه پارزگه ها دهوگی نخیر یدیش گل او صادت کو جناب تلی بشید آخر اگر خود جناب تل زانت مشنگار و شیخان و منطقه هر مهبون مهینگی جیک الدهو کی بوانا چیت کردن هکر ایک بیت بر درگه ریوبری هوا دی بیشتن بس آواره دلویری یعنی دی بیشتن بس آواره قستاویرید کن هم ریوبری پاسپورتا یا بو آواره شد کرد تو چون که کرم سک این حجمی جی هکر هنگی خوجه دهو کلی نه هات بیت آواره چتشتوسا کیم تدانی نه یعنی اوه قدر اکو مصد بوانا داناینه یان شیانت ما اوه بوینه یان جی چنکو اوه سرب ریوبری کادینه ریوبری من بشین پاسپورتا پارزگه ها میسل امت چین هند هاری وانا بکن نوکه شیانت ما هندن و ام حسکین ام هیش هاری بکن بس خوشبختانه یعنی موافقه هاتی ما دید بنا دو نویسینگه الدهو که چنکو فرمانبر نویسینگه ها میسل کی وچو یعنی اوی کل پارزگه ها میسل افکارت که ریوبری پاسپورت هی بوچی دل سر و گوهت ام بشین ما بیتن مادم امی بو خلکی وانا چید کن یعنی مادم ام صدا چید کن هکر ام ریوبری بوانا وکینه و
هەموو دیا و بخۆشولکەن و مەکێشە گەلێک آخر دهوکی ام نشن ریوبری کی بوانا وکین ده هر بو دهوکی بت بزی بنا دو ریوبری امشین ریوبری ها دوی ام هاری وابکین یعنی وکو هاری کاری بو برنامه چه یک و ریوبری ها دوی و بیده و ما مستانوزار؟ بله برنامه هی بتنه یامای چند مشکلات فنیت مای اگر هر تشتکی یه پشتوانیات طبعا پارزگری دهوکی تشتهات کردن و تشت نمایه یه گلک بزحمت تنی گریدان شبکه همای اوجی سر بغداوه یعنی این تشت فنی کمت مای زور باشه تو نبینی اف راوشا ویگا و چه بوی هرچند دیشتب ام بشین رخی سیاستیشی و بس لام مجبورین یعنی دما بیچه گرجینا بین حریمی و بغداد چید بیتن زور بیا تشتی می سر بغداد راوستید تایبەت وهەیەماژی بلندکردنە ئاڵایە کوردستانی کەرکووکێ و ئەف کێشوە کێشە vێگاوێ چێ بووی نابیتە ئەگەرێک کو بەغدا وی کاریژی ڕاوستنی چونکو ئەوە بیژن دێموچێ فەرمانبەرە ڕاوستینم نەشێت وی کاریژی بکە دیکەتە کارتەکە فشاری لەسەر هەرێما کوردستانی ئەوە جەنابێتە لێت بێژیت ئەس باوەڕ ناکەم چونکی ئەو تشتێ سیاسی تێنەکردن ئەو چێکردنا پاسپۆرتێ دوو تشتێژەی جودانە تەئسیر الهەوە نەکریە بێ چەندێ نەخێر مزگینیەکە خۆشە کەیفا مرۆڤی بێتێتن مامۆستا نەوزاد بیتن گەلێک تشت ماوەوی سەرڤە بچیت یعنی هەندێک شەیت و دەبێژی ئەوی وەختێوی خەڵاس پاسپۆرتێژی وسە هەیە و وەختێوی خەڵازوی بیک و کەسێک وەکی من چ جارە نەچیتەش ناچوێش دەرڤەی وڵاتی و پاسپۆرت ژیە هەی سەیدای ماوەوێ سەرڤە چی بله ماوەی پاسپۆرتا نوکە یا ئەم بێژنێ پاسپۆرتا ئەلکترۆنیک جۆرێ ئەی بله 8 ساڵم یعنی هەر وەختی 8 ساڵ خلاص بووم بێت پاسپۆرتەکە دیم خود دەربێخت درستی 7 سال تمام بمن شد پاسپورت خوب گهرد اکادی در بخت زور چنه کابرا هیجی زور سفر کینه زور گشتوش در و سیران و حتی دیمایی کنه وقتی تو پاسپورت تایفت که و تو جهه که نابینیه والا همی ختمه لیتا بیش اول ما بحثیم مدعی کرد بله هنده جوری دیجی پاسپورت تر گهردن بله اگر پرتوی تجیبون بله يعني هنت هاتو تشوكر بله تأشيرات يت ولاطة ويت دركتنا دروازات مال سربون بله چه برنامه آینگیشی شد گهرد آنجی که که برزکر آنجی شناف چو یعنی بر ای سببی بود تشتكي وصاهية كوب رسمي ولاتك بيجيتن ما مستانا وزاد بكتابك فرمي بيجيتن ما باسبورتا فلاني كوري فلاني اللي ورقرت چنكو اف باسبورتا امد بينين نيا رسمية يعني حتى ديماي تشتكي هو صاهية جارك كوهين توج ببني وكوري فبري پاسپورت هاولاتي كردية دهوكي لي بيتا ورقرتن نمونه تركيا ايرانيا ام بيشين فوالا حتى ولاتين دردون نخير كاكا بلبل باسبورتا اواش جوري اي الكتروني تشيكرناوي يا بشكفتيا يعني تشت باسبورت مجال تزويري نخير بد الى اف امره هبن حتى اف باسبورت دركبت بس برينو كجيما باسبورت هبون حرف از بيجم از بو و جي بو جي و اي بون باش دي بيجم كابوشي اي بس باسبورتا اس شلای تکنیکی و پاسپورت که یا بر وقت بود چونکی یا باش نبود بو حکمت بر وقت عراقی بو مؤقت شکر بود یا شلای فنی و پاسپورت که باش نبود دست هات نویسین مجال هبو تصویری بیتا گوهارتن مجال هبو زور باش ام دی پیوندیه که ورگیم پاشی دی سر پتر وانجورین پاسپورتا آخوی ایوار باش کاک عبدالعزیز مرحبا سرچاو بدون کاک عبدالعزیز فرمون خیر بندان بوانیتا چین زور سپاس برای برس کسک یکاش در و کچو جواز خوچو بو وقتی هات یا توی جوازی نه هات یا بله تو بوی؟ توی جوازی نه جبریت راه کی بوی واسا؟ جوازوی موجوده و مدوی خلاص دیگه چاوشی بگوه دیگه بخور از درستایتی نگشتم کاک عبدالعزیز یعنی کسک شوش در وی ولاتی؟ مروغتا بله پاسپورت های بله چو ترکیه اشمیر چو اوروپا جواز خوب وشار و وقتی هاتی اغا بیر جواز که موقت دایه الترکیه نه فنلندا ایتا
فنلندی یا عویدی داره یا عراقی یا موقت مجارکه بله جواز ویادی یا موجوده یا جدید بس دخول سجل نکریه یا کذن خالا دخول سجل نکریه زور جان چه بکتن تواشید بخون ظهوری تو زور مدیریجی خلاص بی زور سپاس بود اکاک عبدالعزیز بله ما بساطه گوه داری در بالنسبه لك عبدالعزيز وقتی پاسپورت شدار و برزه بد او دي سردانا نزيكترين قنصلية عراقي كانت زور بس اول نبرزه بويا نبرزه يتبجت يوم موجوده بس بينهاتيا يعني بله. خروجيه وي ولاتي سرنينه بله في حالتي دا او دي دخول السرهي بس شوية تركيا بله بس خروجيه يا بله ولاتي بله سرنينه او دي سردانا دادگهي كات تعامل دادگهي كرن بله باسپورت كاش نافچوي چونكي او باسپورت خروجيه وي ولاتي سرنينه بطاله دي تشناف برن او باسپورت ودي قرار دادگه بومئینت ودي پاسپورت کادی بود درکفت بله وقتی که دا گلک گنگشل سروی بابتی هبو یعنی کس ویا با جناب تلویر برنامه بو از بیشن بری سال و نیوا بو کما گوتی ویت اوه بچنه بغدا خلقه کشی وضع بغدا او نبو بچیتی و دیره و حتی دیمایه وگاوه اف کشه چاره سر بوا او وقتی که ایک محکمه الهمی عراقی ایک محکمه هبو بغدا بو بس نو که هر باجره که محکمه خویا هی او قانون بيمتا برلمانتاريت ما يت كرد البغداد اف قانونا شيان جورن ونكا يا كار بيتي تكرن هر باجره کی محکمه خویا هی یعنی او کسی پاسپورت خو برزه کرد یان غساله دا بیت شناف برن بیت صوت حتی دیمای مهمیه ما به پاسپورت دی سردان دادگاهی کرد و قرار حاکمی دی بو معین تو پاسپورت بو درکفت زور جانت اشتکی گله که صناهی لی چی بوی ام دی هر از دی ما بسر بابت هر سی جورن دین پاسپورتا اف پاسپورت دی ام بحث ایسینا که این دی بحث جیه که این از باره ما جی بو حرف جی بو بیت بدیل و پاسپورت حرف ایا ویگاوه کار بیته تکرن یا نه چون که ما ای کادی داری خان مثلا حرف ای درکفت او الکترونی یا ویگاوه پاسپورت ای او جی ایک پاسپورتم بله بس چونکی جارا ایگه یا کردی چه سر زمان کردی چه سر پاسپورته پیتا ای بودانا اگر هر ایکن نو که وقتی تو پاسپورت تا دیماهی چه تیت و پاسپورت کادی بوده در کفت یا ایه نه یا جیه پاسپورت جی تا یا در خستی بس مدوی خلاص بوی وقتی بوده ای کادی در تفن یا ایه یعنی یا جی نما زور جانا ایکش گلین هاولاتی دیگه هین ما جنابت اکید افهم بجین بیتن بریاره که جنابت فکری داینی نه لی از ده هر گهینم پاسپورت هبون برینو که همه چند کس ناویوال سر پسولا آه خارنه بو هم میچو سر پاسپورت دو داچی و هی همه بس داناوی وستانه ویسی و خلاص جو ویگاوی و اوتشته نما کسی ایک روز جی بیتن وید پاسپورت خواه بیتن و بیت اوتشته که سیستماتیکی و ریکو پیک بیتن حقیقت ام دی چه واقعی که اینکو قناعتی با خلقی چکین هر ایکی وید پاسپورت آخواه بیت چینا بیتن همیا ایک پاسپورت بیتن و حتی دیمای آخر هکی هر ایکی پاسپورت آخواه بیت ایجابیاتی بیت بتربن یعنی بو عائلت ما ایک پاسپورت و ایک زحمت و ایک مصرف اگر تو رسوم و اوات شاجی بحثی بو حوالاتی بیت باشتر بد بس با اگر اف حوالاتی پیک و چون حوالاتی که او ایکش نافودا وقتیا ای پاسپورت وینه بت دیچ تعامل گلیده کردن یعنی هر ایکی پاسپورت آخواه بت و کته و دید شکی سیستماتیک باشتره زور باشه اما سبارت ام بشین ما پاسپورت اوین کو ما بحث کری حرف ایو چنکو گلک جارا خلکی بحثی ام بشین وی پاسپورت کرد من ویتن از پیچه کادی بحثی وی بابتی بکم اوی کو ما بحث کری چنکو برینو کما کشا زور سر هبو او جی چونا بغدا بو داری خستنا وی پاسپورته دهو که وی گاوی اوتشته هیا سر هوا چس بارسویکی چه بو مادم دادگه هاتا دهوک یعنی هین الکیشا چه خلاص بون کو دادگه هاتا دهوک من پاسپورتا خوب برزه کرد هین چه خلاص بون هین چه مرتاح بون کو هاتنا دادگه بو پارزگاه دهوک بله آریشکم بو پارزگاه حولیری و سلیمانی گلک آریشکم مازم بو خلکی ما گلک تواسطیا آریشب سریت هاتن هندک از زمان نزانی که چه سردانا به محکمه بکرد چو قرابالغه که زور بو سراوی نهاتیه نو که اف آریشه همی نمان اكو تبيجي كابومات ايجابيات شي وقت خلك مرتاحت امجد مرتاحين اگر بتر قرابالغ كتسر جوازات الدهوكي چونكي بيت
مدي هاي بكيجي يدي في معاملة خوها بالبغداد خلاص نكربا و پارەیەکی مازن وباريك مازن بس قرارك جالك صالحي خلكي دابو وجالك تأخير جيبو فيها وزيتر هاد باكرن زۆر باش ئەم دەبێ پەیوەندیژی وەرگین کاک سەبحی ئێوار باش کاک سەبحی ئێوار باش ئەلو کاک سەبحی الو ایواری باش سەرچاوێت مسە سەرێن برا فەرمو باشی براک مەمنونی تەمە زۆر زۆر سوپاس بووتە کاک بلبل از صبحی نازه رونی مالا من رونی سەرچاوێت من ممنون خیرانا میمونه تاییدم درباره پاسپورت ها بله. یعنی نفوس تشینه دوگه نه آیا که همچین بین دوگه یعنی پاسپورت در بده بەێ هەر ئەvە بوو کاک سەبحی آره اونو بسیارم هره زۆر زۆر سوپاس بوو تەس باوەێمە تشتێکی زۆر ئاسانە ینی هەبوونا نەفوسی ئەvە پندی بەتیتە گرێدان مامۆستا ئەو کەسێ بێتن پاسپۆرتە دهوکی دەرێخیتن vێتوی چ ئەم بێژین وەکی عەرەبیت بێژن مستەمسکات چ باڵگە هەبیت حتات بیتە خۆدانێ پاسپۆرتە ڕێڤەبەری هەوایە پارێزگەها دوو كارتا باري شارسين كوبجين هوية الأحوال بله نجد نامة عراقي الجنسية العراقية بله وكارتا زانياري بطاقة معلوماتها زۆر جانە آخر كارتا زانياري اگر يا دهوكي نبت او نشل دهوكي باسابورت در بخش بلي وانزر في النكا بله. النكا بو خلقي كي ديجي تشيركين دهوكي ئەوێ ئاوارە مەسەن أوي میسە آوارە. لەو حتا دیمای بله بس اگر كارتا زانياري يا هوليري بد في الهوليري بخو باسبورت در بخت زۆر جانە بەس بیتن کاک سەبحی کارتەویە زانیاریان نەوە هەولێریە تنیان بێژین ئەرزاقەوی ئاهەنگ خواردنەیە پارێزگەها دهوکی ئەپڕێکا دادگەهێ نەشێتن کارێکی ئەو سابکەتن و پاسپۆرتە هەوە دەربێخیت یا پارێزگەها دهوکی اگر ورقوية آهيت خارنير یا دهوکیە يعني او دشت كارتا زانياري يا جل دهوكي در اخت زۆر جان ینی کاک سەبحی تو شەی ئەم بێژین پاسپۆرتەکە پارێزگەها دهوکی ئەبدەست خۆ ببینی مامۆستا پاسپۆرتên وڵاتên pêşkefتی cenabêta zanîtin çil sernivêsaya ev hawlatiye helgirê vê pasportê filan kurê filanî il jêr alayê me ve el her cihekê cîhanê bîtin heta xwe kes neşê dadgehiya wî jî biket heta agehdariyayî welatî neket ku welatî te tiştê kirî pasporta Iraqî çi têda ye el senûrî derbas bît min eleqet vî mirovî venîne yani heta çi serederî gel bêtekirin û çi em bijîn lêpêçînewe jî gel bêtekirin baş e ev çi digehînîtin wê digehînîtin ku welatî Iraqî serberkeyê bê rêzel nav welatên dî hizrek bû welatî Iraqî nayete kirin yan jî vêtin em pêdaçûneka dîp rêka parlamenter û Parlemanê Iraqê da bikin ku welatî Iraqî hest bi hebûna xwe biketin welatên biyanî da pasporta xwe bide tev êkî wekî cenabê te bînît ho qederê xwe ye heyvî welatî ne wek ku hemal senûrê xwe derbas bo êca çi bête serî kesê eleqet pê benîne كاك بلبل بيت فجريداي بت قوة بونا الدولة يعني هر شيء بشكل فجريداي بس باسبورت عراقي جي بيجي اگر تا باسبورت خو برذكر سەردانە نێزیکترین قنصلية بك عن سفارات بك هیچێک باشترە بێژیتن سەردانی بکە یان جی بێژیتە وڵاتی تو لێ ئەڤێل بن ئاڵای من کەسش وە نەشێتن پاراستي بت باشترە اكيد باشترە مەژ هیویەت هەین ڕۆژێکی ئەموەلێ بین هەوە وەکو ڕێڤەبەری نمونە جەنابێتە ئێکش ڕێڤەبەرین گرنگین ئەم بژین vê ڕێڤەبەریە ڕێڤەبەریە پاسپۆرتال پارێزگەها دووکی ڕۆژێکی ئەف دەنگە نەگەهاندیە لایەنێ پەیوەنددار حتا ئەندام پەرلەمانێت مەبنیên هەرێما کوردستانی پەرلەمانی عێراقی و تشتێکی بکەن هاوڵاتی عێراقی هەست بە هەبوونە خۆ بکەتن پەلگرتنە vê پاسپۆرتێ آخر مقوت ده جلك أجرت هين يعني كو باسبورت في هيبت كبت جاري إيكي كو همي دنيا همي ولات لي بش لازم كو أف باسبورته بو تزوير كرنه يا بزحمته چه كرنا ويجي بن هندك جلك بزحمته حتى أم بو ولاتين جهان ديار كين كو أف باسبورته نهاية تزوير كرن وقت بدويت نكاجي أف باسبورت عراقي جلش يدي باشتره تصورا من فترة هيبتا باسبورت عراقي دي شت ورگرت اگر بن آلیتك باش بيتا چاپ کرن و بيتا درخستن زور باش گلیه هوا ویگاویل وی آلیتا ویگاوی هیا تو بینی دی تشتکیش وی باشتر جی مستقبلا کبیتا بردستی هوا بردستی بو پروژه هبو نوكا اف باسبورت نامت بيجني الجوازات المقروءة آليا بله أفيد بشتي واتت دي المقروءة إلكترونيا من
يعني وكيت همي دنياي وكو تشيبكي سيم كارتكي وكو سيم كارت بضا بديت ناف ضابط همي معلومات السربابن يعني افكار من ديل المطار ان عدكي بزحمه نابين كو تسجيل كت ان هم دي بي سيم كارتي بله بس اف قيرانا دارای وسر همي عراقي دهاتي بيت اجربت كو حتى كي اف مشروع تنفيذ نبوي زور باشا هذا هو وكو تشنكو قال جارات تشت العراق يعني حتى هريما كردستان يجي وكو تجربه هند جارات هنا بكارينا بيجن ديال فلان جي هذا تجربه كرن كادس عكني عندنا عجبيت تشتكي وصاجي وكو ام بيجين هر نمونه جي نهات يكرن كو امزاني كار چندي سركفت يعني نمونه پارزگاهش پارزگاهين عراقي بلا بغدادي اوا جناب تلت بيجيت وكو نمونه نهات يبكارينا وكو ام بيجين دست بيگه ان شاء الله دگه هيت امشي اخر هكر بكارينا ده همي عراقيت ایک دفعه بد وکود بیشن چونکی نکته اگر پاسپورتا حالته کی خلاص بوم دیوه و اف پاسپورتا من بحث کری هات وقتی پاسپورتا بی خلاص بد دشوی جوری بو ایتا چاپ کردن او سیم کارته بله یعنی نده اف پاسپورتا الغا بد و ده اکادی دنه و ده هر کاری خوکت حتی مدیوه خلاص بد وقتی مدیوه خلاص بود اکادی دنه زور باش ما پیوندیه که اولا بله زور باش ما مستعمل بحثي بيتنقلك جرى هنجي توشي في حالتي بن يعني باسبورتا بلس بيتندكس بريندارة نخوشك كو زي بيد في چارة سركرنية بو دروي ولاتي بيت سريقلك آجي افتشتهات بيتن این چاوا پاسپورت دیبو چیکن یانجی دیبو چندا چیکن اوید گلوی مروی لزه حالتی وكو اكسبريس بلس نينا باسبورت يعني نوفي كو اوا باسبورت بلس نينا بله بس امشين جالك جرا يابوي حالته که هاتی جالك فر ات روجي دا امشين باسبورت بدين بدرخين او في اتصال مدجال بغدايا هاي امشين او كاريوا اول ناف باسبورت بغداجي كو سيرفر و كنترولا كو بلاستر بو در بخين والفيري بو چابكين زور باش وحالات بوين جالك شوان نموناجي مايتين يت نساخيه نت برينداريه نه اما بو نساخي بتني دهيتا چيكرن يان حتى اوي كود گل داجي دهيتا چيكرن نخير اويت گل داجي زور باش اخر حالات فر مقود وجا همي حالات افت گرت زور باش ما مستا برينو كا بيجم حتى راداكي دما خلقت شو حاجه يعني حتى عمريجي چنكو افا ريجا كازورا باسبورت ادويتن يعني نايك ابتنيا كود دي باسبورت تشيكي ريجا حاجين كردستاني بيدوي باسبورتنا سردريا هود قال حالتين هوصا افا صالي جاركي هيني توشي في حالتي بن يعني مجال تدين هيني توشي في حالتي بن دوكي حبسات كزديشن هزار كزديشن وحتى ديماي چاوا هین پاسپورت بو وامرو واچت کن یعنی می بشین چاوا تعامل هوا سردری هوا ادگر رفبرین دین میرین پارزگاه ها دهو که هیا تنسيق ما زورا باشه او رفبريا يا كاروبارين حاجه ليست نوابا بومتينت بري يعني تدا همي تشتوى يب يعني جلسو باسينة تريخ خستينة زور دي بوما ليست وانا اينت اوه باسابورت هاي يديار اوه باسابورت نجي لدي في اللستا چونكي مدواي ديار كريه في وقت خوي محدود وقت بله بجا ام تنسيق قال وانا ام برنامج كري خستي دانين مثلا بو نمونه دي بيجن روجو بينجي وان جورابو مبينن زور جانه سبارت زاخو دروازه هاتن و چونه هوا چه خالك الويري هيا كو هين بزانن كو اف كسي چو پاسپورت هوا ياويان اف كسي هات هين دي پشکنيني ليكن و حتى ديماي چند گرنگه ملجهن وكو دروازه هرچه نبيتن نينريا ريوبريا هوا الوان جهانه هبيتن بله آخر هر خالق سنوري يا المطاري كارمند شارزايت هين پاسپورته كارمندن افسرن کارمندن بله يعني نه تابعي ريفبريا هوا تابعي ريفبريا اكنجيبوننا يا اقامه بس اوجي تابعي ريفبريا گشتيا نجات نامينه يعني شو اللي بيك وگريدايا يري خستيا باش و او تعامل ديال باسبورت عراقي بتنيناكن يعني باسبورت همين نوع باسبورت هر كسا كي هاتر هر ولاتك يعني اخر اوانا جيك شرازه خويا هي ديزان كا باسبورت يا درسنينه زور باشه مگلک جارا گازندهی تیتن یعنیش خلقه کیان حتی هم بیشین خود چافی کفتنه که دا ببکه حتی دیمای خلقه که دی بیشیتن
ازدحام السرفران جیمه بحث هندی کرد کو برینو که پاسپورت بلکو ببنه دو ریوه بری چند اگر اکین کم هنه او جی برخاطره چه برخاطره آواره هوا حضرت وی چند دانه کریه کو هر چه نبیتن ما ریوه بریان پشکین ریوه بریا الهند قضا هبن هندك ناحية بن مثلا نمونا زاخوة نمونا ام بيجين آكري وحتى ديما كو كاري خلقي آسان تلي بيت تايبت دمي في قيراني دا كابرا اكل زاخو دو سي جاربيتا دهوكي بيت افا بوي ام بيجين بارگراني بيتن يا مادي كاري خود هيليتن وحتى ديما ما هندك نينري هبن الوانجها بلا دست بيكو ديما هرب سر ريفا بريا هوا هبن بيتن هم خوجي اتشين في كاري بكن هندك كارمندت خفره كان وري بدلي كود سي دوام كان ما بيت ام بيجين وقت سي دوامات كان بوكيا بيتني ورقه خلق زاخو بيت يا اكري بيت يا امدي بيت هكر ام هو صدا باشكين چيتر نابيت بله بس آخر سیستم پاسپورتن اوید نوکیم تدا کارتینی ایگرت یا سرانسری عراقه هر محافظه که افری و بریت لهی يعني في ناف محافظة دا بجبر جريدانا شبكة كوب همي عراق جريدا بإيك شبكة يعني اف سيستما بو قزانات يدانان يعني هجده محافظنا العراقي هجده ريفابرية هين هندا باجرة يدبوين دو ريفابري بس هر ناف يعني دون نفيسينجه هر ناف باجري دايا هر ناف محافظة دايا اگر اف سیستم ما جناب محافظ جيك اف پیشنیاره هبو کل زاخو بیت افکرن ما جي حس کرن ما گلک محاولت گل بغداد کرن کل زاخو بت ما او آواهی مال نزیکی سیمیل ما آواهی کل ویره ایجار ما یگرتی بوه نویسینگه زور باشه جنابت بحثین دیگر بری ویگا ویکو هوسی شفت دوام هنه حقا سی شفت دوام تشتکی هوسا کیمنین يعني سي ريفا برهبن نمونه مثلا همي تجديد سي حتى ديماي بن هوا چاوا ريك خستنا في چندي كري حسب که سي دايره سي ريفا بري ات ايك ريفا بري دو و ايك جوري كاري كان هوا چاوا افا ريك خستيا دوام شفت سي هكا دو جيبن يا شفت سي كنگي دوامت كات بله شفت ایکی هشته حتی ساعت ایکی نیورو بله شفت دویش ایکی حتی ششه ایواری کووید بمیند بس گره شفته ایواری چونکی مراجع زی خلاص بن يعني بو نمونه مراجع احتمال تایبت وقتی دوامت مدرسه هبن بله اگر شبکه جیکا باش بید چاری خلاص ببن شفته سیه اوی مگودی ششوه و دست بید کرد او خلکی نابینن تنه چاپ کرنا پاسپورتی تسجیل کرنا یا اوان کارن مکتبی اوید کن زور جان ام دوی پیوندی جوارگین که کامیران ایوار باش كاميران سرچاوید مکا کامیران بله كاميرا سرچاوید مفرمو برا الو کرم که مرحبا ايوار سرچاوید من باشا باشتر سرچاوا برا کرم که از برنامج وجهي قال لك مهمه زور سپاس برا اجيج المانيا هاتيم از خوازم بسيارة كي استيداي بكم تل المانیا یا تل المانیا هاتیه و کردستانی نا اجيج المانيا هاتيم كردستاني من جواز إنادري اش برلين ايسا بله هذا بري حف صالة ایس و از خوازم بسيارة بكم از نو بكم يعني جديد بكم جوازات حرف ایسا جديد بكم نو کا بكم کامیران جوازات حرف ایسا برا بري حرف ايسا بله تدفيتن توي نيب كيافا بلي او جواز ما يفتا جوازها منها يا عراقية مش برلين درختيا برلين یا داری خستی تیگشتن درسته زور باش زور سپاس مش بوتا برلين درختيا از نو از خوازم نو جوازك تازه دي مدريا نو بله از چی لازم ابو من زور باش زور سپاس ما پیوندی هوارم بله مامسات اگو هلی بو پاسپورت ایس یاش کار کفتی من دوی خلاص بله بود بله. یعنی او پاسپورت نوکه کار معقد بو ما گوتی بله نوکه کامیران شد هر صبحی سردانا ریوبری آمد کرد و پاسپورت کا دیده بود در کف بله او بس نجات نامه عراق جنسی و جنسی عراقی و بطاقه معلومات وید آماده کرد بس دو تصویره بو من تشتك سير بو يعني بيجتن من الألمانيا داري خستي ما مستوى جواز حرف اسم الألمانيا شو بله امان السفارات العراقي دارت کردن هر سفارت کا عراقی حقا بو پاسپورت در بخد بو کسو کارن عراقی بو نمونه اگر اکتوری آکنجیه عراقیه اقامه هایی دی مراجعه سفارت که تو دلویر پاسپورت در اخد نو که یا ایجی هر سفارت نال قنصليه
دردکەوت بەس زۆرگیرۆت بێت خەلکێمە لەو سەردانا باژێرت خود کرد کوردستانە بۆ دەکەون ات وەختێکێدا دابێژن دێ ئەڤروکە 200 جەوە پاسپۆرتە دەنا خەلکی بۆچی گلەیی تاتەکردن و خەلکێکە چیتەش دەرڤەی وڵاتی چ ئەم بێژین شترسەیە چ شپێدویە چ هەر تشتێکی هەبیتن دابێژن دو هەیڤێدی پاسپۆرتیان هەیڤەکادی هاتە ڕاوەستاندن بسیار ئەوە بۆچی خۆساتاتە دەستنیشانکردن یعنی دوێت جیازی بدەنە هەندە مرۆڤ بتنێ و بۆچی تاتە ڕاوەستاندن هەمی شەبەکە عێراقی دەبوو چنکوت بیتن وانە کارێ خود کرد یعنی حقت حتا پارێزگەهێندشی کارێ خود کرد لێ دهوکێ بیت هەند کارێ خو نەتکرد یعنی تاتە ڕاوەستاندن هەمی شەبەکێ وەگرێدای بوو یان هەندێک تشتێن دیل پشتوێ هەبوون مامۆستا نەخێر هەمی شبەکی وێگرێدای بوو چونکی هەر هاوڵاتیەکی هەڵگرێ نەژەد ناما عێراقی و هەویەت الأحوال عێراقی هەبێت حەقی هەی و پاسپۆرت بوو دەرکەوت یعنی ڕێگری نینە و ئەم وڵاتێکی ئازادین ینی خەلکێک وێبشە دەرە ڕێکلی نایە دەگرتن زۆر بەس وەختێکی وەکو حملەیەکی چێ بوو خەلکە گەلێک توش دەرە مامۆستا بوو دەچیت نوشدار بوو دەچیت پۆلیس با دەچیت و حتا دیما یعنی هەوە چەوە کۆنتترۆل یان ئەم بژین کارێ هەوەی نەکوین کۆنتترۆلی سەروی بکەن کابزانن ئەف کابرا دیشتەش دەرە وی پاسپۆرتت وێ دەچیت ناهێتەوە خدانێ دەوامێ ئەلڤێری آخر هەکوم بگوتی ئەم وڵاتێکی ئازادین ینی ڕێگیری لێ نایە دەکردن ینی ئارەزومەندە بچت بێت ئان بچت بمینت ji ber hêndêjî kak bilbil çi telimaatek nebû rêveberiya dihûkê û nebû rêveberiya dî jî ez ê müteekidim neçûyne ku rêgiriyê xelkî bigirin an bes ew tinê egerê teknîkî bûn ku girêdaya şebeka an veya Iraqê ve wextê pasaport kêm meddayîn زۆر باشە هەندێک جارە بیتن یعنی ئەس خۆیەکی شوامەک و توش بوویمێ مامۆستا پاسپۆرتی دێ چێکەی مانێ دێچیە بانقێ دێل بانقێ ئەت بژم تێچووەکێ پارەی دیدەوەیانە 25,000 بوون تشتێکی هەوسا بوو هەنداو نەبوو داهەیەە دەگەلێک وەخت گیر و بی دابشتە ئەف پارێک و تەدا یان ئەم بژین ئەف وەرەقاک و بووتە ژمارە سەرنوێسایی یا هاتیە خەرجکردن بەرینوکە ئەنگ ئەس خۆیەکی شوە بوومە ینی چەک بەێ ئەو چەکێک وتە دای هاتیە خەرجکردن و دیفچوونەکە درێژیت بود کردبیت حتا ئەس خۆیەکی شەومەکی گومگوێتە پەیوان مرۆڤ پێوە تاخیر بوو یا چەکی بەێ ئەو کێشەل کیرێ بوو مامۆستا چاوە ئەو هاتە چارەسەرکردن و خەلک هەو ساڵێ گیر و نەبیتن ئەو ئۆریشە یا مەنینە ینی یا گرێدایە بانقێ و بەنجی سەر وەزارەتەکە دیڤەیە ینی وەزارەتە مالیەوەیە ئەو بیت ئەو حالت دەجرۆبمەت هاتن نفسی ڕقم سەر دو ڕقم سەر دوو کەسای هاتیە ئەم بژین دابشکردن ینی ئەو گرێدای بوو چەکێت بانقێوە نەگرێدای بوومەوە زۆر باش مامۆستا پەیوە جەنابێتە دیمای ئەم دی خزمەتە خەلکی خوکەین بێ واستیان و هەندی ئەف ئاریشێت مەهەیت تنێ ئاریشە تەکنیکی نەتگەل بەغدا ئەگەر شلای کارمەنداوەمە چ مشکلەنینن کارمەندێتمە زیرەک و خوددان شیانن بتنێ ئەف ئەگەر تەکنیکینە و خەلکی پیچەکەکەر دڵتەنکەن ماوسا نەوزات زۆر زۆر سوپاس بوو جەنابێتە کوتو میێوان بووی گەلمە ڕۆشتن گەتە جێ سەرفەرازیە زۆر سوپاس زۆر زۆر سوپاس سوپاس کوهین بینەرین مەبوون ماڵەوە ئاوا